movie be akwa biomba attention TV Mrs. and any day di kanya would there pay me so say Christmas and I'm quite so ever Christmas at the end of come before so dear mommy and say obe subscribe or obey channel no so na wahunia ekoso ewo attention TV yemi Dorcas ya buy your son or come once that some lady no screen and what me say sister no wo bosi osita me sure say ye wo mu kwan boyfriend bet me be say Dorcas enti we sure say wo dom ya na because boyfriend ankasa won gini hundi papa because Dorcas ne ho ofe just say me onyam party e bi adwale no say ni nipadua no so wa ye ne yie na te say ni nipadua wa ne stretch nyina na te say nkrofosika e na Dorcas die siesie ne wo sa no Dorcas etinchin fie mo sene ya wotie no na wo ka kire nkrofo nkole ewie school ye yenya adwuma nwie wonenam ne ewia mu se wono de wo ye adwuma e wo Jubilee house a wono recruit eye apostifo ni sojafo adwuma bi a pe e fa no aban adwuma nkwa de a wo beboa san ni nyina eye haram eye kohwie fo wan na pa na lady afato no wo so adidi nkrofo sika na ne manugu suedie apostifo ede ne nsem asesi a okogina court wakogina court ma ye jeli no 5 years e wo kwan bone a waje nkrofo sika wonni ma ban mu ni pebia na chesika no wode aye ne ho yi engine for ko fam nche ma yitin na ye boy court dem kakra ene circuit court akwa asetena ama oba fefe oba tobrom uhunu wo TV ni so a obeka se sister we na akwa afiase han brana behwe no wo akwa afiase mfinhia makomakonum oh show beautiful lady oh very 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 beautiful hey pause the video you know her she's so local family we no mama nkomanim okay 28 years why trader or 28 Dorcas Chene amankwa oh there be a football age na because oh there be we be akese na oye enti hwa no se wonim ne de na wo huni wo area biem 5 years okotwa ne yopo aba Dorcas Chene amankwa na wo hwe no e wo TV ni so no na no na wo ba pani Evelyn Asamoah wo hwe maame yanim di no se oba no ba fefe de nka ne nam dada nkrofo sa eye den doka na wote honam na oba pani Evelyn Asamoah chese wo ma Dorcas Chene amankwa emfinhia num ansan koye adwumaden ka ho e wa fiase ti ba bia de ne bekọ bia no adwumaden no bekọ akoye na ASP Richard Amwa wono e na de kwa adu baako pe 1 pe kake baako pe e bo Dorcas kwa adu aye de bo an se wada ne hudua broni e na wonenam mpotem e ka che nkrofo se he obeso ko police fesikabra obekọ immigration bring money obeso ko national security bring money person ko fire service bring money na one wa charge a fee 7,000 ekosi 15,000 two money 15,000 oso ono oye adwuma e wo Jubilee house ene yama no protocol strop bi de bedia no ena wode nam slot no ena wode nam ena wo gigi sika na mu ena brantie bi a friend no Michael Amwa wakoda ne ho adi che ni so bra Mike metimi aboa rough ena so sa me ama me slot enti wabusuafo ne nkrofo do hian se ubenya obi se 7,000 15,000 8,000 9,000 o se fi 7 kwesi 15 de o ma ne nko a do beko ama dabi o nkrofo questions o mbisa no Facebook no ama the brotherhood is pleading on her behalf almost say no federal for taking there and will be so say prison officers no be taste won be one wo hope she will marry her no why won the picture no oh some me am the buy the picture is beautiful what's the girl way pa Edmond dance and 5 years mon twa obekwa aba ba kala ne de obeba munya kala no body ni so munya body ni sa obeba na wagigi sika no wagigi sika waje 400,000 Ghana cedis osi odi nipa mako 97 ene beko ena assembly be pm wo court e bisa no sika no 400,000 de oje na emomo ka so di nipa 49 ene beko na esi nipa 49 no ahe na ko no se ono kra no onye adwuma o Jubilee house na system no na eso kan ne ma bom odi wire we si we ani na nka ne aso so ahu se de tie no na kokko no mofo se kokko no be dey no maintain na eso ke kan ne ma bom a enti ASP Richard Amwa wono cheche nsem kire court ene ko full trial
ye wie no e no ba pani Evelyn Asamoah say madam okokoi pa ni beauty ah we dey 5 years kwade fiase okoba you go learn sense next time voice be any because the way nkofo why dem one nwe say fine lady entry for dem and answer say yeah concern am fine girl say oh sir share life imprisonment kura nkofo ko fine body omo ntia say o body need dey tem ofe Dorcas doki eno no ye say oti eyi na wa oti pupu a yes na wa wo bi ati ya so ni nyina ye nkrofo sika e na nkrofo di yo mu ta no wodi a kira obedi udwatiri ekwetwo makra